Ay kuya, maayong hapon. Yung hapon sad sir. Nang lubo na po day kag mais kuya. Oo lagi sir kay ulan manggod. Asa naman imong bata nimo? Nadir sir, natulog. Ay natulog. Ay ka-cute sa bata, natulog. Kalami sa tulog sa imong bata kuya oy. Inya, kumusta naman na imong baby kuya? Imong na napa-check up? Uma na sir. Imong na napa-check up? Oo. Kumusta man iyang kuan? Resulta kuya? Okay naman sir. Okay ra daw. So napalitan na siya tambal. Oo sir. Mayo kay mo nang napalitan. Kanay mo hang ginalubo nga mais kuya. Unsa man na kuya? Nadlawan ka na? Kuanda ko ana sir, persako ra ko. Ay persako ka aning mais. Pila pud ang sako na kuya? 100. 100 ang sako og naa kay malubo nga nani. Oo. Sa isa ka adlaw kuya, pila pud ka sako mo hang malubo kuya? 2 ra ka sako. 2 ka sako. So imong kitaon 200 ra. 200 ra. Karong adlaw mga ma'am og sir akong gibalikan si kuya mao na ni inyong request ako ang part 3. Mao ni karon si kuya ato ang kumustahon ug unsa ang iyahang sitwasyon karon diri nga nanglubo siya og mais. Kuya, niana ko karon diri sa imuha kay gusto na ko ipahibalo sa imuha bahin sa atong video nga katong namunot ka kauban ang imuhang bata. Ning viral man tong video ha kuya. Daghan nga suko kay gibidyohan daw tika. Gigamit daw nako ang imuhang kapobrehon sa kuang content. Tungod daw gitabangan tika. Ingon pa nila dili daw tinuod ang akong tabang sa imuha. Daghan day nga suko ato sir nga imo kong gibidyohan. Daghan gid nga suko sa kuha ato kuya kay tungod daw gibidyohan tika nya giapel pa gid nako ang imuhang bata. Unya karon niana ko diri karon kay gusto nako nga ipahibalo sa imuha kay daghan man nga suko kay nitabang daw ko sa imuha. Ingon pa nila gibawi daw nako ang ako ang gihatag nga kwarta sa imuha. Dili daw tinuod ang ako ang gihatag nga tabang sa imuha kuya. Unsa may masulti nimo ana kuya? Anong mga suko man na sila sir? Igura man itabang ka. Sa panahon nga naglisod ko, wala may gihatag nila sa kuha. Kung gusto pa, wala man ko nangayog tabang sila Karon nga, nainitabang sa kuha, nangasuko sila. Wala man unta ko nang ilabot sila Mao gani sir, niana ko diri karon sa imuha kay gusto nako nga madungog nako ang imuhang side. Kay daghan nga suko gibas ko nila sa akong pagtabang sa imuha. Tungod daw dili daw tinuod ang akong pagtabang sa imuha sir. Sa panahon nga naglisod ko, wala ko nila pansina. Karon nga nanitabang sa kuha, nangasuko sila. Ang nakalisundong sa tao, sir, kung siya makita nila sa ato, imo nilag dawtan. Wala man ko nang ilabot sa ila Kung gusto pa, wala man ko nangayo sa ilang opinion. Ang kuha raman sir, naningkamot ko para mabuhay na ako ang akong anak. O gani kuya, no, bilib ko sa imuha kay naningkamot jud ka para sa imuhang anak. Wala gid mo gipasagdan ang imuhang anak kuya. Anya, kumusta naman tong gihatag nako nga kwarta sa imuha kuya? Napay nabilin? Na pa man sir. Ako lang itong budget, siguro lang na ako ang bata. Ako siguro ang bata, bukuan. Sikat na ako. So, imo lang sige budget ang kwarta. Oo lagi sir. Akong budget lang kay lisod man kong masiruan ko kay namon ko'y bata. Ay maayo kay imuhang budget ang kwarta kuya kay makasabot ko sa imong sitwasyon ba nga siyempre na ako kay bata no. Lisod jud kaayo nga masiruhan ka panahon na kuya. Ako na lang dugangan tong kwarta nga akong gihatag sa mga kuya no. Pangdagdag lang ni kuya ha. Nagmayroon ni kuya. Naway hatag nga pangdagdag na lang ni sa imong kwan karon. Sa imong bata nimo. Tara kuya, budget lang gyapon kuya ha. Kay lisod kay ang panahon karon kuya, labi na tigulan. Lisod kaayo, dili ka makapanginabuhi og ulan. Salamat jud aning kwarta sir nga imong gitabang sa kuha og akong anak. Dito pasalamat na ako sa imo Imo kong gitabangan. Wala ni problema kuya. Basta ako igo ra ko mutabang sa imo ha. Nahilak ni mga bata at imana sa mga bata kuya kay naglisod Naglisod din taon ng bata kay kaluoy ni kaon bata. Oy, kuya unsa may masulti nimo kuya sa akong mga basher karon nga nagtanaw? Ayaw lang kuno pangasuko. Dahil lang ninyo ang diskarte ni Sir Cardong. Ang importante nga nitabang siya sa tao. Kaning kwarta nga gihatag ni Sir Cardong tinuod ni dilit pud kumusugot nga bidyuhan ko niya. Tagaanog kwartaon niya kuhaon balik. Kaning nga kwarta tinuod jud ni ang gitabang ni Sir Cardong sa kuha. So mao to natungog na ninyo ang side ni kuya mga ma'am og sir no. So sige kuya, di ako magdugay ha. Nahinay nako. Salamat po sir.
Punta hanggang pagkay matabangan. Sige, salamat po kaayo, walay sapayan. So, unta, suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am og sir. Pinaagi lang sa pag-share aning video ha. Dako na kay nang tabang para sa kuha mga ma'am og sir. Ug maulan to, daghang salamat.